Tatou Tapua'i I le Atua. O le Alii. O lo I tūtau matau. E fasi e ia o tupu I le aso lona to sa. E whamasino e ia o nu ese. E whatumuina e ia I tino o tangata woti. E fuaina e ia ulu o nu e tele. Tatou talo. Agaga Paia. Lilingi mai o lo mana o lo Paia ma lo mamalu. Ina ia mātou o na bibi atu ma le anganga ma le loto atu o toa I la ua fio. Whapa ia mai e la ua fio wha wina o le nei Sauniga. Ia aruatu ma le mana o la upu. Ia iai o la ua fio ia te I mātou. E tai au o le tonu tasi Paia. Ia latu ia Yesu Keriso lo mātou wali I whaola. Amene. This is the checker. Tatou vivi atu I le Atua I le pese ua Saunia. Whatuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, malingangana wha Peretania. Ua o whatuatua I le atua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whatuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tātou walii. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai I a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia I le pulea pontio Pilato,
sa whasatawarina, sa maliu, sa tanumia, no oifo I se oli, o le aso tolu na toe tū mai ai na ye woti, nā fioa I le langi, o lo wanofo o ia I le tū tamatau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalava, o le atoe fio mai o ia e whaamasino I e ona atoa mai e woti, wa o fatua tua I le anganga Paia, wa o fatua tua I le kale sia Paia e au fia ai no uma, I le mare mafutanga o le au Paia, mare wha maangaloina o angsala, mare toi o la mai o le tino o le tangata, I le male ola e whaapavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cause and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. E iai ai mātou le awa ma le mingao e te Tapua'i le tuai. Mātou te tango fiai o mea Paia I lau Sauniga. I le Mafuta mai lea o le nganga Paia o lawa fio. O aua fionga Paia, maovi inga ua e mamalu pe lava. Ua mātou whawhitaia la ua fio I nei tai au fau. I whanunga le lei mai a te oe. Ua malei fua mai Samoa ma le lanolangi I lo vi inga. Ma eu le anga le lei o la ua fio. Inai o mātou maainga. O lo ta ape. Msala lau solo I tu e whao le ne kelope. Ai whapea fo I wō mai e masani. Whawhitai le tuai. Mo Yesu ke risolo mātou wali I whaola. Le tongi o la sili. Male mamā mo I mātou. A o iai mātou le neiva yas Paia o le tolutas Paia. Yo Paia le atua o Abramo. Le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo. Whawhitai I lau tau singa alofa. I mea ai whaalenganga ma le wharetino. Mauaia I mātou o le malosi. Ma le anganga Tapua'i I te oe.
Wea ve ese lo mātou nei vai vai. Wea fua I Maia te I mātou. Le tino ato atoa o lo walo li pele o Yesu Keriso. Ia vi ia oe lo mātou tamā lo whae. Whawhitai mo lo mātou fisosoan sili le ngang Paia. I le tai ino I mātou. I le ala o rea miotonu I lo suafa. I lana wha unga sili ate I mātou le li ie. Wha atoa iai o mātou tangata le ato atoa. Whawhitai mō mātou ainga. E ka le sia maua o ngā re whanau. O nisi fo iwa e wala awina ia wa onga. A wāre tala ina o lo fina ngalo I leitu ma leitu. A wālo ta oto ai o le wha moe o le lalo langi. Le atua lo mātou ta māpa ia. Ia vi ia lava o e wha wawau lava. Whawhitai wala whai mai foi. Si whafonga o le tai au fau le tua lo mātou ta māla o e kālesia. E pati patia ma vi ia oe le nei tai au fau. A wawa e whaia lea mo I mātou le atuanga o le fia fia. Ma le oli mai ate oe. Mātou te talo whawhitai I la ufio. I tamau ai ngalo e foa I le aso ma le aso. Tausi ai o mātou ainga. De ngata I lea, mātou te whaitau langa atu ai I la ufio. Ia vi ia lava oe e whaapawau lava. Le tualo mātou tamapa ia. Ia ruatu lau upu ma le mana o la ufio I le nei tai au. Ia ia te oe pe lava o lo vi inga. Alo whangia alo mātou nei ola Tapua'i. Le atua alo mātou tamā. Peone e sila fio I mātou o le whanau I le atutua. Yesu Keriso le tongi ola silie. La mātou nei Ifoga I la ua fio le tua. Wa esi sila mai o mātou loto manganga. I le wha maoni ma le moni. O mātou loto I ate oe. Wa ele lea I mātou I ang sala. Wa whainga le manuia wa mātou wana whai. Le tualo mātou tamā. Wha mangalo I mātou taito tas. Le vainga o mātou mata. Tau te tala o mātou ngutu. Ma vaonga tā o mātou loto. Ma le vale, tau le mai nai o lou fina ngalo. Wa mātou vala au. Ma le loto ti ngā ma le o ti alofa mai. Wha ma ngalo mai I ate I mātou. I leanga uma ma mesa se o mātou o na whai. Vea o le toto o Yesu Keriso. Na malingi lunga o le satauro. Whai ma wha mangalonga mo I mātou. Le tualo mātou ta mā wha mangalo mawhau whangmaleanga. E o mai I wha au sosonga. Le whili o le nei lalo langi lo mātou ali ie. Wha mangalo I mātou se sema aleu umalava o mātou na whai. Maia na nafi. O nei mātai au. Whasa o loto mai I ate I mātou I puapunga o le angsala. Ai whasiri sili lau fio. Whamangalo o le lalo langi lau tele. I le suafa o Yesu Keriso. Agaga pa I ai. Lo mātou fisoa soani silie. Wa e sausawina I mātou I le afi ma le vai o le baptisonga. Wa I mātou le Tapua'i I le nei tula. I le mawhana mai o la ua fio. Wa mawalunga I o le mātou nei Tapua'i I le lofa ma le anga le lei.
Mau te talai o whai te toa o lo maru Paia. I le langi ai wha uru whane. Leo o lau whanau le nei tai a fau. Mātou te sitia. E o lo ngase I mauta ngase. O nuu. Laua ma la alwhanga I le nei asu. Ia e alo whangia I la tou. A o iai I la tou I moenga o pua ngā ma whaingta. Whamanuia I la tou e ala I lo mana whaola. Whamanuia le lalo langi. Ai maise e ka le sia o lo Tapua'i a te oe. Ia ngā lulu e pēa. Ma le mana o la wafio. Whamanuia o mātou mātua. A o wharupenga ma wharetua. Wa o ma wharetua. Pautu toa ma puna o au e ka le sia. Whamanuia I o lato whaiva. Whamanuia I la wafio o whaai o rita mai. Poto mai a te oe. Walo lato tō whasa ili. Iau a fionga Paia a walo nu ulo mātou ta mā Paia. Ia vi ia o la wafio. Mātou te talo mo Samoa. A o iai pēa o I la tau le nei tula I le au uli. Le li ielo mātou ta mā Paia. Mātou te talitonu I la wafio. O la wafio e ana le aso. E whai ai e la wafio le file mo Samoa malona tamu whai. Whamangalo lo watunu. I le alofa mai a Yesu Keriso. Le tualo mātou ta mā Paia. Mātou te wala au I la wafio. Alofangia a inga wha avau. I lau wha mā whanwhananga ma le wha mai senga. Au iaio I la tau le nei tūla. I le ti ngā o le oti ma le maliu. Whamanuia ti ngā mai tanga. Whamanuia I o latu a inga. Ia manuia fo I Samoa malana whainga malo o tutuila ma manua. Ia manuia fo I Amerika ma le lalo langi atoa. Le tualo mātou ta mā Paia. E awhi ai ma te talo lilo te tonu I o mātou loto manganga. Wha manuia e la wafio. I le suafa o Yesu Keriso. O lo mātou wali I ma le whaola. Mātou te ole ma wala au atuai. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Te
Whai tauina o a whionga Paia le tua. Ngana wha Samoa. Whale tua soli ula le sua. Whai tauina o a whionga Paia le tua. Our Bible reading for today will come to us in a New Revised Standard Version with the book of 2 Samuel, chapter 21, verses 1 to 14. 2 Samuel, chapter 21, verses 1 to 14. Let us hear his word. Now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year, and David inquired of the Lord. The Lord said, there is blood killed on Saul and on his house, because he put the Gibeonites to death. So the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the people of Israel, but of the remnant of the Amorites, although the people of Israel had sworn to spare them. Saul had tried to wipe them out in his zeal for the people of Israel and Judah. David said to the Gibeonites, what shall I do for you? How shall I make expiation, that you may bless the heritage of the Lord? The Gibeonites said to him, it is not a matter of silver or gold between us and Saul or his house. Neither is it for us to put anyone to death in Israel. He said, what do you say that I should do for you? They said to the king, the man who consumes us and plans to destroy us, so that we should have no place in all the territory of Israel. Let 7 of his sons be handed over to us, and we will impale them before the Lord at Gibeon on the mountain of the Lord. The king said, I will hand them over. But the king spared Mephibosheth, the son of Saul's son Jonathan, because of the oath of the Lord that was between them, between David and Jonathan, son of Saul. The king took the 2 sons of Rizpah, daughter of Paia, whom she bore to Saul, Amene and Mephibosheth, and the 5 sons of Merab, daughter of Saul, whom she bore to Adriel, son of Barzillai, the Mephibosheth. He gave them to the hands of the Gibeonites, and they impaled them on the mountain before the Lord. The 7 of them perished together. They were put to death in the first days of harvest, at the beginning of barley harvest. Then Rizpah, the daughter of Paia, took sackcloth and spread it on a rock for herself, from the beginning of harvest until rain fell on them from the heavens. She did not allow the birds of the air to come on the bodies by day, or the wild animals by night. When David was told what Rizpah, daughter of Paia, the concubine of Saul, had done, David went and took the bones of Saul and the bones of his son Jonathan from the people of Jabesh Gilead, who had stolen them from the public square of Bethshan, where the Philistines had hung them up on the day the Philistines killed Saul on Gilboa. He brought up from there the bones of Saul and the bones of his son Jonathan, and they gathered the bones of those who had been impaled. They buried the bones of Saul and of his son Jonathan in the land of Benjamin in Selah, in the tomb of his father Kish. They did all that the king commanded. After that, God heeded supplications for the land.
Mai le whenga inga tuai. Lua Samuelu. O lona matao pe luas fu maratasi. O te whaita wina le whai upu mua mua. E whangata mai le se whulu marwha. Lua Samuelu. Lona matao pe luas fu maratasi. O te whaita wina le whai upu mua mua. E whangata mai i le whai upu se whulu marwha. O whaita wina o awhionga Paia le Atua. Sa iai le onge i le nofua inga tāwita i tausanga i tolu. Na whaso so o ia tausanga. O na whesili ai lea o tāwita i le li. Ua whetalai mai le li. Ua tupu ai. Ona o saulo malona ainga. Ua toto lima. Ina wana whasi o tia tangata o kipeona. Ona ami lea i le tupu i tangata o kipeona. Ua whai atu i a te i lātou. A o tangata o kipeona. E leo ni whanaunga Israelu i lātou. A o e na te toi o sa Amori. Na whai ai le tautonga le whanaunga Israelu i a te i lātou. A o Saulo. Na ia sa ili e whasi ia i lātou. I lona mā ele ngā. Ona o le whanaunga a Israelu mai uta. Ua whai atu tā vita i tangata ki peona. Se ase mea o te whaia mo o tō. Se a fo se mea o te tongi o lai. Ia te o tō e wha Manuia le tofi o leli. Ua whai mai tangata ki peona i a te ia. E te le au Maia ma mātou a rio po auro mai a saulo malona a inga. E le whasi o tia fo'i se tangata o Israelu ona o i mātou. Ua whai atu o ia. O le ale mea tō te whai mai ai. O te whai alava mo o tō. O na lātou whai mai lea i le tupu. O le tangata na wha umatia i mātou. Mana manatu leanga ia i mātou. Ina ia wha umatia i mātou. Ia le no nofo i mātou i le lau ele umalavo Israelu. Tu umaya ia i ate i mātou tangata e to afitu ai lana whanau. Mātou te whaatautau wina i lātou i luma o le alii i ki pēa o Saulo o le na whirwhilia i le alii. Ua whai atu le tupu o te awa tua lava. Aua whaasao e le tupu i a Mefiposeta, le atali o Ionatana, le atali o Saulo. Ona o le tautō i a Iova, sa ia te i la ua o Tāvita, a toa ma Ionatana, le atali o Saulo. Aua ave e le tupu tama e to olua o Risepa, le awhawhine o Aia, na ia whanau i a Saulo. O Arimoni, ma Mefiposeta, ma tama e to olima me kala le awhawhine o Saulo. Na ia tausia ma Atarielu, le atali o Pasili, le malata. Na ia tu ina atu ia i lātou i lima o tangata ki peona. O na lātou whātautau wina lea o i lātou i le maunga i luma o le li. Ua pā u whātasi i lātou e to fitu. Na whasi o tia fo i lātou i aso mua mua selselenga i le amatanga o le selselenga o le karite. O na ave le risepa le afine o aia, le ie tala. Mana fofola mo ia i le papa. E afua mai le amatanga o le selselenga. Wa o ina malingi mai le vai mai le langi i ate i lātou. Ua le mawhai i ate ia o na tuuai o se manulele i ate i lātou i le au. Po se manu fe ai i le pō. Ua tauina atu i a Tāvita le mea na whaia e risepa le awhawhine o aia le pāleka a Saulo. O na alu atu lea o Tāvita.
Wana ave ivi o Saulo maivi o Tavita. O Iona tana, lona talii mai tangata. Ia pese kiliata. Na lato ngā o ia mai le malai o Petesani. Na wha tautau i na ai le mea e Filistia. Iona po na whasi ai Saulo. E Filistia e ki le poa. Ua ia ave na i le mea o ivi o Saulo. Ma ivi o Iona tana lo na tali. Ma ua whaatasi a ivi o e na whaatautau ina. Ua la tau tanu mia ivi o Saulo ma Iona tana lo na tali. I le lau ele o peni a mina i sela. I le tunga mau o kiso o lon tama. Ma la tau whaia mea umana polo a iai le tupu. Ona whaafafonga lea o le atua i le talo. Mo le lau ele ina wa uma ia mea. Manuia mai o le atua i le whai tawina o ana awhionga Paia. Maia tu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafa manu malo o le atua o le tama. O le atua le alo. O le atua le angang Paia. Whamai le matua o le launga i le nei tai au. Whaailoa le mea e te tuwai. Whaailoa le mea e te tuwai. O na whiriwhiri ai lea o whasi whaiupu. E avea le matai ala mo i tātou i le nei tai au o le tolu tasi Paia. Whamai, o na ave lea e risepa le awhawhino aia. Le ia tala. Mana fofola o ia i le papa. Ai a fua mai le amatanga o le sere selenga. Wo ina maligi mai le vai mai le langi. Ona whafafonga lea o le atua i le talo. Mo le lau ele. Ina wa uma ia mea. Ua maliu Saulo le tupo Israelu. Ai pale mai Tavita na te whaawawina le nofo a inga tupu. I le tolo o tausanga o nofo inga lea a Tavita. O loo iai o le onge. O le mala. Sa sulu Tavita i le tua malone mana tunatu. Pe aisea o le nei matau. Molosi la fia. O kipe ona. Na whaalonga o loa ki peona i le sava vali mai o Israelu, i le malosi ma le whato i lalo Israelu, so se nu lava. Whaalata loa e tangata ki tiona, ki peona i a Israelu. Whamaino lato manatu, mātou te fia whasosoani i a te autou. Whesili lo tangata Israelu mai o sua, o whea tau te o mai ai. E ma mao lava alo matonu. Ma mao fo i toi fo i atu. Ai ale nei teni. Ma tau te fia au nei ate o tau. O na whai leo o le malelenga. Ua le lei. Fesosoani. Ma tausi nei polo inga. E vatu fo i ate o tau. O le lau ele tau te nofo. Maolai. Na whaawawina lao lea malelenga. Nei unana nofo ai o tangata. Maola ai o i lato. I lea o ngā ele o Israelu. Whaafafonga lo le tua. Whaamanuia lo le tua. I le malelenga wa whainei. Ai ua sili atu i a Saulo lo na mā ele ngā. Nai lo le mana tunatu i le tua malona finangalo. E iai taimi. Ua sao Saulo, e ei foi taimi, ua se. Le se le o Saulo o ta wamo nei e Tavita i le tolu o tausanga o la nofo inga. A o whawhe ngai Israelu, ma le onge. Sa tau mo whai pe lava e Tavita e sa ili o le mafuanga pe aisea. O se tala e whaano noa. Ai a tātou vai i le lautele. E whaata waina e le tua o malelenga i lona suafa.
O le onge, o le toa sā lea o le atua, na pa o mai i le lau ele. Ava ai i le kerisiana. Whawhitai i le atua o le lau ele, a ele o tangata o Israelu. Aisea, mataulia fo le tangi, a ki peona i a tāwita. Aua ia te i mātou o na oti ai o se tangata Israelu. Ai vangana ai nao le a ingo le tupu. Na ave ese mai i mātou. Mafasia i mātou lona mailinga. Lea lofa le nā o le tua ia te i tātou le nei tai au. Lea ua maua le lei e tā vita. Lea la ua taita i ai i tā ua i le ala. O le faa maoni ma le usi usi tā. O le fesili lava tā vita. Na iau nangi atuai i le li. Ne tuai ai se ale nei. Tali le tua. O le anga sala a saulo malona ainga. Wo ia fasioti tangata. Sa fai malelenga mai i atia. Molo sila fia o kipeona. I leo ni tangata Israelu i la tau. O nei tangata i toe mai o sa amari. I la tau fo i le sa fai le tautonga ma tangata Israelu. A ua toa tā mai e saulo. Ma fasioti a te i la tau. E tā ua i le tua whaavai tustusia pe mamoli i manelenga. I le suafa o le tua. O Israelu e whata waina e le tua o tu la fono whaavai i le ola ma le soifua o le tangata. E pui ai le tua matausi. I polo inga tu whaasolo i lona nuu malana whanau. Le male lenga na suia a toa saulo i le oti. A o le male lenga o le ola. O le whailonga wa aia o lo tātou tepa taula i a Jesu Keriso. I le tausia ina o le male lenga o le tangata ang sala malona whaa o le tanga. E rao le ata ele nao i tātou o tangata mainu ese. Tātou te sulu whai mai te tonu tātou te fia maua o le fisosoani. Ai muli ane. Toi wha lea o ngā ina i tā ua le oti. Ai nei o se mea e a whaina i le tua. O lo tu mau pe lava i a te oe maa i le tai au. Whalongo fo i le fasili lea na fasili ai tā vita. Se ase mea o te whaia ma uto. O le tama whai o tā vita tausi le file mu. Ma ia malo loa i ki peona mai ono whainga tāma puaponga. Tolu tau sanga. Tama whai o tā vita ina i ave ese lo lātou ti ngā mai i a saulo. Ai whaava noa lo lātou loto o more atua. Se ase mea o te tongi o lai. Ina i o tau wha manuia re tofi o reri. Ua vai tā vita ia Israelu, ua mana o mia o le file mu. Ina ia ola Israelu, i le whea ngainga ma le tua. Malea, ia manuia le nofo, a le tupu le nofo inga. Ma ia tonu ma wha maoni, i le vaai ma le tanga i le tua malona finangalo, ai le olona malos. Ai ilo uma le tonu le nei mata upu, e wha ano noa. A le awa o ngā siri o loo tu ina mai te tonu o le nei tusi whaitau. E wha ataua ina e le tua soi fua o tangata uma. E wha ataua ina e le tua o lau ma le lenga i a te ia. A oso wha ia fo o e le fili. E wha atama ia e le tua le fili. Ai wha asau ina mai o. Ai sea. O ma le lenga. E le tu mamaina e le tua. E malos. E iai ono na mana. Na te whapa ia ina. Mo whasau ina mai. E tā vita. Le ata lii o Jonathan.
O le tamai te iti le nei. Na mua lava i le mafau o Tavita e whapea. O te tuina atu pe lava le toa fitu ia te o tau. Ai o te ave esa mai le atalii o Ionatana. Nei lo fisili pe ai sea. Samoai. O le male lenga le na o sia e Tavita ma Ionatana i lumo le tua. Fuma Ionatana, Tavita. A e pale mai le tofi. A lofa e lau ainga. Ele i wala au Ionatana wha peolo na ainga Atua. O le ainga e whanau mai i a te ia. Ma leo Ionatana ai tausi e Tavita lo nā tali. Le ala le na whasawina mai ai le a tali o Ionatana. Ele avea o ia e tu sai ma le mana na o ki peona. Ua te tala fo i la e risepa i le amatanga o selenga o le ia tala i lunga o le papa. A tātou wa ai manino i ai. Wa nofo re neiti nā i le wha anonoa. Ina ua wa ai atu i tino o lana whanau. Ua tātitia mai i le lau lele. Ma wa nofo re neiti nā i le pōma le au e leo ma pui ai se a. Awane i ai o se manu lele na te ai o latu tino. Po se manu fe ai le pō e wha le angaina o latu tino. Ai tu watu le luma o le vainga o le salamo i le tua. Le tuai wanga sala lo ainga. Whafafonga le tua i le talo. De lingi mai ai le tua. O le manuia i le lau ele. Le manuia le nā. Lea o lo tau ave lava i Israelu le nei vai tau. Le taimi lava o lea mā le lenga Samoa. E mana tu ai o lo taola Tapua'i. E mana tu ai o le ta uangalu lue e fatasi. E mana tu ai o le usi tai. O le fua mai lea o whamanuianga mai i le tua. Ai a le usi tai lo ta uola tautua. E onge fo i la wel ele ta te ngalu lue ai. Le nei tai au. O le aso o le tai au. Wa to faina e le tua mo le tangata Tapua'i. Le tai au o le tolu tasi Paia. Le tai au wa papulai o tamata. Le tai au wa whaia e le tua ina ia mausali ai o le ola tautua ma le ola vivi i le tua. A tu fo i le wha mauni. E fua mai lava o na fua. Making a stand. Making a stand. The first thing I want you to see here is what the passage is all about. When we call the Messiah is Jesus Christ. We don't know at all the outcome and what is happening in the whole chapter. But just in case, as we go back in life and reflect on this story today, it's a story of sadness. Somebody's sin caused the descendants to pay for it. But David understands his role as a king includes being a mediator for God's people. And that picture today is Jesus Christ himself. Jesus is our mediator between us and God. Constantly, continually talking to God about you and me today. But David sees God's face. He stepped into a big challenge of his life. And he asked, Lord, why this famine? God answered him truthfully, David, it's not you. It's the sin of Saul and his descendants. Their hands was bloody when they killed all the Gibeonites. God does not turn away from you, especially when you come to him
to make an oath under his name. He calls you to come near him, and he allows you to speak your life so he can be able to bless you richly and deeply. King David understands to go through God in life is the most beautiful things that Israel will remember in life. It's the heart of God. News about Jesus was spread among the nations, but the judgment of God remains the same. The word of God in our lives, just like the Gibeonites. We came from far and near. We hide our shame, but God himself, who sees our inside, even though as flat as it much, but he continued to rescue us all. New life in Christ. The judgment of God is just and peaceful. But Saul has king, lacked in the same kind of concern. He discredited what was oath under God's name. Instead, he was looking at his own power to destroy the people. He was looking for his own, to set his standards high, to let the people know, yes, I am the king of Israel. I do what I said, and I continue to do what I want. But David wasn't like that. David was known, loving king, trying to bring peace into Israel so the people can enjoy the land filled with water and the blessings from up above. But notice here, God does not leave the people in the dark. He allowed them to see his oath. That was very important to him. But his wrath remained the same at this time. But not for the people. It was for the land. Why? Because the Gibeonites met them in the land that was desolate land. But God used that moment to let them open their eyes to see it's not for you, the people. It's for the king and his family who caused this trouble. So what is the conclusions for us today? The Gibeonites have asked for 7 sons and grandsons so they can go and hang them on the mountain in front of the Lord. But in this chapter, we learn that David's kindness, steadfast love to help his grandson. As Saul was in his grave, even Jonathan, David remembered his oath with God and Jonathan. When Jonathan says, David, remember my family. He swears and he says, in the name of the Lord, I will do. This message for us today, we can all make a decision making. But it's nothing if we don't make one thing. The Bible says, if we confess our sins, God will forgive all on our righteousness. There's war inside of us. It's not our war. It's not our battles. It's God himself. David is a covenant keeper, not a covenant killer. What a beautiful reminder of Jesus Christ in our life today. He's calling you to make that decision. From his word, he allowed us to see him because he is the bread of life. See, for the full family, your faithfulness is well known unto God. Yes, there is famine.
in the land. But God's not saying it's you the trouble. No, it's the famine. It's his judgment. He will continue on to rain down blessings upon you. Family, obedience pays off the blessings from God. When we disobedience, we stop God from blessing us. But it's not God, it's us doing it. But this message says God is reaching out to you. See if a phone or the child for family. Continue on to preach the message of love, the message of God. Today is the day God continue on to bless you and fill your life with all his riches and love. May God bless you all. May God keep you. May God shine his face upon you and your family as we go through this week. In his mighty name. Amen. Tatou vivi atu i le atua i le pese o Sauniga. Amen.
Ia e te tonu o le ua whaiuna tatu tapu inga o nei asa vi ia le atua e tu saurona lo whamarona ngare lei whasoa i lo tu soifua al matuola. Mo le aturanga whaftai, sunga te tai, sunga ni whaifi au, whangarilo Samuelu, Matafeo, ia e tu sa o le te inga o tatu Sauniga nei tai au, malo le saili, malo le tapena, whaftai le upo le atua o forflaina, ao se mea ai whareanganga mo i tatu uma, e mo le atuanga whaftai, ia te oe, Samoa, e me se fo i lato un tatu Tapua'i whaatasi mele amtanga, i se o Omai lava te whai unga o tatu mafutanga whaar Tapua'i inga le nei aso. Whai ea o masui o le, karisia nei e mori aturanga whaftai i a te oe Samoa. I lo wanganga e Tapua'i whaatasi. Ia, e manatu fo i o lea ua, leo toe nā male laina le ngase o malo o lo mawailu tātou atunu. Ia, o le aunga ni lava tātou talo. Ia taulu. Ia maua se tari le lei mo tātou atunu. E tātou lava le tātou unanga nei ma le tātou mafutanga o le nei aso. E le tu lafo ia e le atua Samoa. Me lea, ia, at fōiranga whaftai male, whamalo, ia, e te tunfo i di nāwa iaso o whamarumunu mai te au mga ruenga. Ia iaila nganga o le atua, ia te utu umas po whea lava o le tafo le neila lo langi o nōpia iai, mau ai o tātou tangata, tai nane fo i lo tātou tofi o Samoa. Ia, Manuia tele le atua. I le mwhai fo i le whangaroina, ia, au fai pese i o lato si ufonga mātango fie, e pei o na wha atoa i nai tātou tapo i ngai asate. Tasi mo le turanga whaftai le au fai pese mai le kāresia e whakasa i Hutt Valley, i ailan Amene Lotu e ma whai lava o māsani awa o na whaongaina, i ngata fōre nā, ia a o le tari te talo mai le kāresia i e whaka asai no uli. Ia whapena fo i pese mai le kālesia le tāwhatolu e whaka asai San Francisco, San Jose i California. Ia, wale pese na nusuina e le Samoan Saipa i pola fai pese fo i lea tu whatasia le Samoa le lalolangi. Ia, mori aturanga whaftaitele, ia mare au fai pese le kālesia ale kolisi whawhiwhi au malu e whaiunai tātou pokalame i aso te tasi tū mau mai oe. Ia, o le tasi lea vaenga o le mātou tāpo inga, e le ngata lo mātou whaongaina, ia o auto mea tō tino, o loutou whitai tunga i le langi o pese, whatuina, ia ma le tuina atu i tonu recording studio, ia ma whai on whatino ina le vaenga. A o le mātou ngaruenga, whaalau i loa, loutou angarelei, ma loutou ngapatia i le vaenga o le whiau ma ngaru ngare tua. Manuia tele le nā vai aso, soifua mai Manuia. Tātou whai ui le talo. Le tualo mātou ta Paia. Mana tua si whafonga o le tai a fōu manana Tapua'i inga mara au Tapua'i le nei aso. Ia iai o Manuia i o latou ainga. Pui marutia i a te i latou. Ofi oe anganga Paia i a te i latou. Wha Manuia Samoa i le nei tuaso. Mātou te wala au i la fio. O la mātou nsāwali vali o mātou ainga. Wha atasi ma oelo mātou tamaa. Ona o Yesu ke riso lo mātou Alii ma lo mātou whaola. E tu mau pe lava mo i mātou. Se ia o atu le whaavavau lava. Amene.